Yebo, ingane zawethu impela amaphoyisa asejozini ke sebamba umakoti abethengele ke indoda yakhe ke izinkabi ngemali elinganiselwa ku10,000 rand. Kanti ke ingane zawethu impela ngwembiko kuvela ukuthi yena ke lo makoti ke ubehlangene ke nawo ke amashende wakhe ke angaphakathi ke adanyana ke wona ke laphakamisayo athi hey yabona ke le ndoda yakho ke mangaba ukuthi asikhuphule cha thina ke sokwenzela sho ukuthi ke sikudibanisela nabantu ke abazowenza wona ke lo msebenzi. Hake wengane zawethu impela phana masikhuluma kakhulu ke ngicela banqane nibingelele yona ke Mbuso City MTV City nje uma sicala ngene channel hake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hake wengane zawethu impela amaphoyisa asejozini esebambe ke umakoti njengoba ke behlele ke itulo ke lokubulala ke indoda yakhe ke eyithengela zona ke izinkabi. Kange wengane zawethu impela lo makoti kuvela uthi ke ubehlangane ke nawo ke amashende wakhe angaphakathi ke edanyana ke adosa ke iminyaka lokuthi phela ke kukhanda ke itulo lokusoconga ke indoda yakhe. Hayi ke wengane zawethu impela kuthiwa ke bona ke laba ngaphakathi ke babese ke sebethinta ke wona ke amaphoyisa bathi hey impela kunomgulukudu ke ongaphandle ke wesifazane ofuna phela ukuba semkhuphulele ke indoda yakhe wabese ekhipha ke imali ke engango 10,000 rand. Bathi hey siyakuhlabela ke sayitsheni idiyethi ke isihleliwe wena ke uzobona ukuthi ke uzomisa kanjani. Hayi ke wengane zawethu impela kuthiwa ke amaphoyisa ke avaka kahlangana ke ahamba phela ka aya emzini ke walonkosikazi bafica wawo unkosikazi nangu khona nendoda nayilele bafike bayithatha indoda ke bahamba ke nayo babese ke babuya batha ke umsebenzi ke sesiwenzile letha ke imali. Wow, kuthiwa ke unkosikazi ke ubese ngena ke emabeleni wabese ke dosa phela ke imali elinganiselwa ku10,000 rand kwathi wow naze nasebenza thathani la ningabi sabheki emuva. Hayi ke wengane zathi kuthiwa amaphoyisa ke ebese ethatha ke le mali athi mayiseyithathile abese siveza bathi hey vele kudala sikufuna izala wena usuboshiwe. Hayi ke wengane zathi kuthiwa yena ke lo sifazane ke ubese ke esevela ke enkantolo. Wow, nali ishende lelidosa phela iminyaka le anokulifakela ke amanandinandi ngaphakathi lathawo Nkosi enkantolo impela uyena lona owesimame lo onokusilethela la izinto ezikhala kahle ezosibheka wena buka mangabe ingekho indoda sifonelane impela ke senze zonke izinto ke ezenziwa ke abantu ke abase kamereni kodwa ke noba sisuke singasondelananga kube kuhle kube nje ya wathi hayi usister lo ufuna ukuthi phela akhushulele yona ke indoda yakhe. Thina ke sathi hake mangaba ke esho njalo sinabo line abangaphandle esizomxhumanisela wona babese ke impela ke benza wona umsebenzi. Bathi hey yabona Nkosi enkantolo njengoba nje nathi sidosa asithanda ukubala kule ndawo lona ngiyabona ukuthi ke usezobaqeda abafowethu ngaphandle ingako sithe cha impela ke ake simreporte ngoba uyashendeza futhi ufuna ukuthi akhuphule indoda yakhe. Hey bafuthi impela ke benjalo ke indaba ke yonkosikazi ke obezama ke itulo ke lokuthengela ke inkabi indoda yakhe nekuyitulo ke elivizana ke labhuntsha wagcina ke sekhalelwa yibona ke amasongo gasigonyela. Hayi ke wengane zawethu impela thina ke Mbuso City MTV bafethu sinje ake sibambile ihlangano yona ivideo elandelayo.